Amare. Danas smo učili harf ba i čitaj nam C1. B B D rin ببد rin. Bravo. Ajmo C2. B D و ri بدوري. Tako je. Ajmo C3. B ذ ذو بذ Tako je. Dalje. د إذا ب درب. Odlično. ب إذا برد. Tako je. بو وي بوي Tako je. و ب ذ أو بذ. Odlično, Amare. Svaka čast. Amare.